Jika apa tu hebat hasil jika jiham itu dan jika sinjek tu jiwin Pak sau tak hilang dong dia lagi Pak lam umi jangan bumi tekerul ciho ujin kalahi hawin kai jolo yang tak dikata sen kenjong tak kesema majingin namun jong tak masak dikata senin jejun ujin kalahi pak comca dia yang ngai wahi lung luji ngai ke kecil jauh si ahi pak comca ketije aku sawa jong ini tim duty na he Bukan sabi na belin Christmas cibai kahinto na be Busok tebo hake zong le Patinubon sa patebo tahan Tuzing kalahin Mitam piya dingin Iso na nakanahin kumang zong mintin Hobong kon katloy Tuzing kala Izin mulai siat patin pakai Yesus Kristus tapi lemzok talok tapi awet izong izawi patin ini hobong sung tujin kala dam na ipin na laiba unsang ni som niya zong Christmas long ta ini kul lopi ta among kaya zalabin pakai pat na ichunga kinang jingiti imu zalabin pa patin abebe nen tawa al pati he tuzing kalahin kalung sunga mungkin ang sama kansay onomin katibot lo be kat zole tuzing kalahin kansay onomin tilko na somsa timay ikate Bible zong iso pinugin sintan kiman ken kabayin sintin ng gati lubong ni jang som naka ang sining gati So in volunteer to naza kita in zaina itile bebin kema nang ho mi ho zo siding acho ha chang pa ki para to pa ka hin po pi nahi ve aji tu ni nang ho ding in de ko pi a ho hinga kha ping ta ama chu pa ka krista hi pathini na thu bon cha ba ring pathe avel nei bo pi hen ta chom cha ni Ayong nga lupi, pinula ilong si pinula kapatid. Pagka Vanoy lisik talang namun som-som boy dil hasa natampi mo lang pagka hobong kon kaloy pagka using kala nang mahumpi na likolopi homang tilaway homang lain sa pagka padjang hobong ite nangaylo nang manamusay kipa tanong tatuzing kala na may chamber from tenam na ipinalay din halo na pa namin lopi sa katawag lopi na le zangin na tangwa na chua na zosi na mahiging opa tuzing kala charing mo na sa maang kadingi lungsi tentusin ng mahang na kasi ito ho kaza ito ho nang malopi na kipo na hijing kahin ko hichan-chanay ko isa na kipatu sa napampinahag sa katawa John City na kamulay tawa at isan man itay hato kapagkay di Nazareth Jesus Christ na namin nakatumay tuzin kalahin ibon sangke ba inagyal kom divin kahinday ng topik katso pathin lumhay ngale kisim ta na Christmas di topik kahin ko inomin daplay hizin kasi chay man laway le nihalam tin na izom di wimayin din ikaw sungay Christmas ang kiman na kung sang ni bata sule zalhan zom na siya itagin akum siya Christmas lam to masakya na ipanbangin ilung sungat sam na le kipana di ta na ilohimi agitang tapo nahi mihelin lay sinin kwa di nga iboy peni ipihang ti ay kipana hiti kasay do nome lung na siyong na hol lay sina banwe ibawin kipanan hol na in lay sit sumahin ko imangubin ahin imuzaw ko win Australia gama mihaw sa tatapahin ahin ko hin sam nale lumon na kipana ananay zaw tapon ni khanhi agatsin
lamle na ATM bu di agabay sita ne ATM bu na bay sit pa na hin gam sunga police na hindal luta na hile ama pa ni ATM bu ni agay sit chai na sunga sumzo si ala doin lamle na anathe thar lamle na athe thangi police na hindal lutwa ave wa hile kidang asale ipiatia hile sum ngai lu jile sum ne bai dei ji a hichi ATM bori na su se na hile sum hi tin bor pon na tin ipilung ger na ya chin bor ham hi anado lai ben amana se le se na sum la pai sana dang ka ning se na hin ko mang ka hi ka in long thupi ta ka se a hi wangin ka hin ko hin cham na le ki pa la ka nei pu ka ti nei sumla payin ki panan sam na ko holin ka muso poi sanadang ka lung na sam kim na ki panom dam ti ka hol sing lai sing ka muso po le se chung hai mun khat se hi ki pana cham na ka hol na mun lo mun khat bo am aba ne hoi lai ham ta hi jail sung hai ati hichi ka bolo nahi police on nei manuwa zira ka hukum kha jail sungai cham na le ki para ka nei thei ding ham ti hi ka ngai to ja ai chi ka to hi anati ka ga se do nom chi pam ta hele mi hi min tu lai le se min khwa e boi pi pe no chi pam ta le cham na le ki para lu na cham ke mai ai hin i ho now hi adi lo zin lu na cham kim na le ki para cham na nei ku be i lu jin kala thum kai ka se do nom hin din Bible zakai in koi kana hile zakai ki pa ahin khulhum kein kai dong pipu kai dong hora lo apipu pen pen nahi amain sumla pai nei lo wa he lunga sam kim na kipan anei thei ding ham ti angai to jing lai jin an nei zo o aman sei na penin izakai nei pa pathi ama hi Krista ama hi living ka ting ama hi kisan dan kahin khon kipana nei ta ka te ti ahin ki do ta na hile ipakai Jesu Krista to akimu to chu ama dinga ahin ko adinga cham na le lungmon kipana buling se nei ni ti tuzin kala ka se do no hi hirahin ipakai Jesu Krista pe ni Bible chu na hile nang hoding in cham na le kipana ha cham pa kipana kahin po pi ve atin pakai Jesu Krista pe ni ita pi adingin kipana hitong le ain ko a lungzil na hin ko mangzo kumda kin lo hin he hitong le tuzin kala ni chalam chu kahin pa zo lo din hin ipakai Jesu Krista hum pe na leisen hin ko ain ko na sata ki khela kisim ta ho hin ko chomcha a chom na thei chanin tuzin kalin ka gel do kitin an sei kom dingin pakai min kain ti movin akhan na chu koi ham tai le Joseph ki ti pai Joseph mi het ma bangin Nazareth ko a chen amazon a hin ko a jihol golam khang ta kha hi ti hi yesu ke ta bin ai le ken tuzin kala tak sei do long chi yam tai le Joseph ki ti pa hin aji hol Miriam amani ti ka hin amahi tu lai ho pawa sei ni nga chun nunga ka to gola ka engagement ke bol sai ta aki bol sai zo na imazo si ki chai ti na hitai e ho pawa ga sei ni nga si captain sa ge ai ki tha chai di ding tan te ai le hichi khang la hi adan ji hol da aga dan dan chu aman hichi hitabanga adong manu hamayon aji hol ka alup ya ile bandung zu ya so nga seri din ti mizo seri tabanga hin khomang chu hichi khang la mi te chu midu da lawa ko ya mizo si koi ma chain mi he ma an sim lo khang chu nei nei hitabong din mo lai tai Jose ki pa hin ko hichi ipakai Jesu Krista aji hol nu akula hun pending ti aza ahin amai ananom ta ko nei golang kanina chun zun zar tam pia na toin gangai to dinga chun mi te ang aza cha zong tamin te chule ain ko hi va noi mi te vet dinga chun o Joseph hin ko hi na sata a
za chanale pon na ding kata sa ain pakai van tila thupi chui pham ta hile nang mani chi mere mu ki khen pi ding na ngai to lo ding hi aje chu ama pakai pagaw thinga ko na gaya hi atika Joseph ki pa ahin ko hoi ta ka na hile lo pi ka sa ka chui pham ta hile amain miem hin ading a ha sane zong le pathin lama vein leisian mi ten ipi sei zong le pakai tu pi zui lo thei ka hi poitin ain ko anung gyan na siam fa pathin dong hai nai in ko na mangin hai le vano ya dinga pu impu pin mi pa ma tang ta so ta amen ani chan na in Miriam ki tinuhin ko hen na be ke lau chu ama pakai van ti ni nang main ko ako na chapa na ho min na ti hung ga in na tin chapa khat na hin ding ai ati pe na chun Miriam min pi sa yang tai le kahin ko kui masa to kitima kalo ke hin ko ai joi thei nai sai lo ding hi an ti ai le ahin ko hin ama anada ta nei miem ga lai to ding chun nga khan hi za tu lai ka ba hi chi van noi le universal law ti nei ta lo te miem ven ading adi lo ta khat chu hi kui zat kui na me zong le zinei lo nu me khan na ho ti hi van noi mi te ki da khat chu nei tu lai po la nung ten chu le mi tam pe ni chi hin ko hi izai ko ta ko be ai le ken ka sei no de kam ta Miriam amanu ahin ko hin na sa tain lung boi na nei tai hitabanga zoom le za mi te se set za pi na tam pi anei dinga ki het phan anom ta o hizole pakai vantilin pathin tu pi dung zoin amanu in ra an nga lai azum na ding azana ding zo si I hu him pu pe na ding chun amai hi cho zo se van noi mi anum sunin ai ko ni ki sia tanin ke ma pathin so nahi kahi kas na se zo se ka chunga nang se bom bongin goi ru ta ti ne tu jin ka phana ka se do nom chi yam ta hilen Joseph chule Miriam kitinuhin ahin ko nahi zum na zana tam pi Krista minin amani leise mi te ko na zum na zana tam pi na tunin ahin ko na pathin no mai nahi ko na bon tu ai iga se do nom chulai ko nai la to nom chi tham ta le nangin pakaya de ngai pi ham tu ni na pi do the ihu him pu tu ni singkala 25 December ni pakai Yesus Kristus pin ni ko nangin Krista mina na da ha the ipi ma pakaya de ngai pi na hin da an ti ka se do no mi ne athum chan na mi tam pi pakai Yesus Kristus pin ana sei la man la ai lo wa pakai Yesus Kristus pin hi ki pa pi lo ta in don lo na ko zong le athum chan na kel ngoi ching ho hi kel ngoi ching ho hi ko hoi tan study bol chun Bible scholars wa sim na chun tu lai mi te ki ni la che kam tai le pakai Yesus Kristus pin na kel ngoi ching ho hi lo za ba kel ngoi ching me me hi po bin te Jerusalem ku pi a ke hai na de nga kel ngoi thi ngo ching ho hi bin te ti mi te ta sa ai a je chu pi ham tai le kel ngoi ching ki ti hi va noi mi te mu se le pam pe na ge lo ahin hoi tai ga kinai le ama ho hin ko hin ti pi mu do the bam tai le ama hon akel ngoi chin lei sin hin ko adinga ahin lo na chu kel ngoi chin nei hi chi kel ngoi ai ke ba o hi je chun boina tam pi nei zong le pathin van ti tu pi chu anani do bin anei go zo si ain ko wa tu pi pen pen anangai to kel ngoi chin na da ha ben pakai Yesus Kristus ling ling ai ko na fal pe nei Nisin van noin I malawa na koi mi ten ki da ta na koi zong le pakai Yesus Kristus pina anam masapen na sei ko masapen ju kel ngoi chin ngoi reti using kala ka sei do he ama oi ko ko nai sei do long chi ham tai kel ngoi chi ho na hin ko ba akiva na ahin na Krista adingin ane ago zo se da na ngamin hin ko na mong ge tu nai pakai Yesus Krista ta ki mu to na ding ipakai Yesus Krista ahum pin hi nangin ipiti na lam to ding ham
Krista mina ipiham na dala jo di question ka bol tuni Jesus Krista pakai Jesus Krista pin hi nangin nahin ko a pathin to na kimu to the ga dinga chu dala angai ti isu milo din pakai din ka ti ni nang le na pathin ti ka ni kimu to the lo na chu ipiham ai lo ai le na luk sunga cham na le fa apin the lo na chu ipiham na sumna pai ho na zo ni mai the hi na ne na cha palo na zo hi mai the hi ai lo ai le le sin nom sa na hin ku na man na zo hi mai the hi Krista to na kimu to the lo na ipiham tu jin kala igel lo de pakai ni ka ti ni he ke moi chim ho le sin hin ko ahim ko wa de na athupi pe amao him ko na him na pelu adala bin hile ipakai lung he na chang ka bin pathen lung he na chang ka bin vanoi mi ti adinga ki da pe ni jong le pakai adinga alo ni ma se pe ni ta me ti tu jin ka le ge lo ka no mi te he ji jun ka ngai lo bu mi te tu jin ka la challenge ka bo nu chi ham tai le pakai Jesus Krista pe ni kum som thum som li kum som nga je hin mang jong le chu nahin kwa Krista to na timu to thelo na pa na dal ha la bai le tu kum Christmas imani pan na hi ding tu jin kala ka sai do nangin zong Jesus Krista tu jin ka atha ga pi nga hi pu for BC khanga ya ipakai Jesus Krista na pi ng kum sang ni masana na pi nga hita ahin pakai Jesus Krista nanga dinga pi ta lo hi khala bang le si chu nga mi wang si pe na hi Gumizanam akumin Christmas manginla. Ay laway le ho busung kusunga dinga Christmas mang campaign kita jong le chun. Pasang ho busung dinga Christmas niko mang campaign pen mi pa mi nu nga golang jong le chun. Nalung sunga cham na len pa pin laway le nahin ko na Christmas mang pan na be hi ti tujin kala isay no pi pen chun he. Isihin Bible in ko si may banahile. Vanoi mi tam pin Krista pin ni na sama na koi zong le sinin ko atupi pen pena anangai tu zong ano umin tu jin kala se ho sa ita tu ni nagin zong Krista cham na lem pa na lung sunga apin na ding na in sunga cham na lem pa apin na ding na da angai si ti kasay do mo ipiham Krista no mo thelo Krista to nakika cham na am thelo na pathin to nang le na pathin ki ka anu mun le ki para di ta am then na chi bi ham ti ke ngoi chi ho na ke ngoi chin na la in Josemin agun hanin ko amin phat na zo si vanoi mi te se ja pi na ding ho gen lo bin pakai me alam de hin ko na mo ge Miriamin anunga hin ko tai chang chu pakai adingin ana thalin ai le pakai to tin ko sa pe ta tu ne ai nang ni bi ham Krista adinga na da Krista chamna leng pa hung pin ni kwai nahin kwai ni na lo sunga na ki pa the lo di tu jin kala nang ma ke dun ka ta sa ni him ki ti isi mai ki alo ko ma ki bo i chon sin na ki alo ko ma am bo le si nin ko adinga agan the pe ma ko han ta ai le pa tin si pa ka adinga the non ta tin si bo hi di ka se do non hin ye chun nangin zong na hin ko na ki pa thelo na cham na le thelo na cham na le pa na dum sunga apin thelo na chu ipinam ti tu jin ka la ge pa kai pin ni ko le hin cham na le pa nu sunga apin thelo ni le si na ha sam na ai lo wai le thalaw na ma ki do do thelo ho da na tin tunin ki sin tha na no ta pi ti tu jin ka la ka sa pi pen sin andi chan na in ka o sa pen le ka pa sa pen ti me ka ti Bible ni au me ne hi ji ko ham ta hele a sile ka ti mo hi le ipisi a ham ka ti a hele a sile ka ti mo hi va noi le ni chi khang wa dinga va noi pum pin zana nei ta na nei mi an hi be nei au na mun che ba le an hi be mi te za na chang na hi bin ahi amao hin kwai pi mu do the mom tai le pakai Jesus Krista lim na dingin aleng alal ton a hin da na wi amin than na hin da na wi achi na tim na ho zo se hin da na wi Krista pin na mi hai ho do be
tunin amau hin ko kon ka la don chi ham da ne Krista to ki mu to the ga ding a hin ile na zong ichina itim na I ma cha atu people pakaya ki pe do ba ngai ti ka sei do mo ni ne level 10 one michi mithi mon bon alal to na alem din mo chu ahin da a Krista pe na hin zo na ile tu na hin nangin zo na hin kwa na chon se na mon da a cham na lem pa pakai Jesu Krista le dinin using ka hin challenge kai no mo men he ning ngai tu tin na lam ting le aba na zon ki do hi ka ngai ho bungi te using ka la challenge ka bon chi ham dai kum aza Christmas mo higin ay lo aile akum min Christmas lam to mo sa pelin pa higin ho bung sungati nga Christmas fun to tampe insung ay lo aile a decoration ho ipe ni jong lewhen sam na le pa na long sungay na pin sa lo na nga na Christmas man na hi ti tu je kale se on he Bible la Joseph Miriam keloi chi mo chile asanya ka thing ho hin vanoi mi te adinga zan nei tai lo baile mi te zo si adinga mi man tam chi ni zo le Krista adinga ahi na ho zo si ada ha jin pathin akhang ba sei mang lo dingin tai to ta pathin long heina achi na the na pathin long heina an mang we ne vanoi adinga amin tham pe cho ni ta be ni dunya hin angin zo Krista to ki mu ko ding hin I na wi da ngai ji in ko vai ha sam no ai la vai le leise na I thi ho pathin to ikimu to the lo no da ngai ji Krista cham le lu mo nai nei the ne di ni I ne da cha pa lo I kham na the ho I chon se no e da be be je no ngai ti tu jin ka la tu pi pe na ka se no mi din tu ni ngai tu din na hin ko a Krista to ne ki mo to the lo nei pi ham na hin ko a cham na lu mo na nei the lo nei pi ham kipa na nei the lo nei pi ham nang me khe so ke tu ni pakai Yesu Krista pin ko to hanin chon se na mun da a pakai to ki mo to the ya pakai ding te dingin pathin tu bon sa la de ta ko pakai ding